Clear tu le ngai thla tu te Carter tho tran ni chibai le vek ule tun truma chuan kartop inkhe result train bul kan tran anga inkhe result ngai nom tak clear le tur aum nuala chumi baka chuan football tholeng te po ngai nom tak aum le nual bok chung te chu thlir ngai thla khona nei le donang o tun trum chu bul tran nan Mizoram Football Association le Zonet TV Private Limited tena anbot sai Mizoram Premier League season som panina result tanghen bul tran don ta ila tren khati chun kan ning deuh ni te point alanga ma se tua chunga football ma inela samber final te ani boxi ya ngai thale sham donang o kartoba final inkhel mu nom taka chamari FC lamin no moi choyin anking pui aizol FC chu sikhat fain an ne he inkhel hai minute som ni palina are sa chon penalty lo chuakin chamari FC tan an midfielder poimo Christopher Kamei chon penalty hi chui lutin ma a hruai puya hemi noiro goal dang lu bel zui talovin chamari FC lam hian sikhat fain ne na an changa Mizoram Premier League chanchina atum thumnan champion no moi an choi zui ta ane chamari FC lam he season pangana an champion no an champion le masak ber ania tihian Mizoram Premier League season 2 season 5 le season sompani na te champion no moi an choi ta ane aizol FC trumnga champion to yen trumruk champion antum na chu atham ral zui ta thong in khela zo nu hian mimal choi moina hun sem ania season man zo ta ga han fair player kanan FC lam chu thlan ania emerging player ra if masom to chanmari FC player chu thlan ni hian best goalkeeper chanmari FC goalkeeper ti zo than moi chu thlan ania best defender aizol FC center back roaming thanga chu thlan ni hian best midfielder aizol FC midfielder lal ompuya sailo chu thlan ani boka best forward ta aizol FC forward zomon sanga chu thlan ni hian ani hian goal som pariat khongin top scorer ani bok best player hian final inkhel monam taka che thazet mai chanmari FC goalkeepers ti zo than moi chu thlan ani suita ane Mizoram Premier League season niam ta aro pui angreng khop maya keimeu po choi moina te po kan handong ve ania commentary season 9 atanga season som panina commento kani ve na la ya Mizoram Football Association 10 alom puinang deureu te po min pe ya anchunga lom thuka sei tak meu ania clear tulam tena kan ngai event mai Europe football alu chaudon ta ila kartop in khel monom taka tu naya roni siam thachau kan ti United team chu anchak zo lo le tange nge ya anking pui mol nei tu Nottingham Forest nen goal ni ve in pe hin anin ne tok in khel monom taka hian mol nei tu Forest en goal shot tum som panga an nei ya United team po hen goal shot tum som panga an nei ve bok he in khela hian minute somthum pathum na savona chon ball akhal chu out man ni in referee chon amuwa ma se en non le ani nuwa out lo nin alang thong ma se corner ero United hian an lo chuak ta thawa corner hi Bruno Fernandes son minute somthum palina thataka chuyin United defensive midfielder chetra mai Casemiro chon chiang set main gola atau luta soisel lo takin United team hian sikhat fain ma an hruai first half team patni te in Norton le viewma se goal dang alu bel lava hemichina United hian table patni na din mun an lo man nge ane second half an tran deuh 10 minutes somni pariat na Anderson chon ding lama ball vor phayen hemi ball kal atang hian ye son box sunga ball atlan lu puya Gibbs white tan ding lama vor lutin Gibbs white hian moizet main ding lam kila atau luta ansipur asut ta der mai minute somngana ain her chuaka endoyan ding lamatanga ball aron vorlu chu Jesus son lo tau zevin hemi hi ti boy tu nei lovin savona chongola akhung vele United defending achele kan ti thayang chu minute somrukna Bruno Fernandes son huntra aneya mase goal ban apet per ball per le thi Casemiro chongola chui vele mase goal ro ka ball hi achui lut ta lo hlau ane United team hi ansak lo mai rinna alien man leya ma se minute somriat pakhat na Brian Mbeumo corner ron chui chu Forest lam hian tau chuak ma se ama dielo chon moizet men aron hlap luta
United team sipur aron suta ane hemi nu hian United team hian hun top rol deuh tho hian ma an hruaina goal an khung teuh khop maya amat dialo goal sui thazet chu line atang chi chen Morilo chon alo clear man hlau maya United team in an ui zui hle goal dang lu bel zui talovin point khata an lung oi thiam angai ta ane ti hian table thar bera United team hi parukna train pariatna an chuka Nottingham Forest lam hi Khelsoma point ruknen sompakwana anom thong Nottingham Forest in game li azona an chaklo nuwa point an ron lo chuak vele ta ane in khel danga season kalme ka saipui kallai dan thelo kan ti mai Arsenal team po dang thei anom chul Arsenal team po dang thei anom lo chun zom zela kartop an game khela hian Burnley team mol nei tu chu Sydney fain an ne he in khelan Burnley hian an ngam lo khop maya Burnley hian go shot target a tum khat chau na hian Arsenal hian tum kwa zet an nei thong soitak in he in khela minute som palina Declan Rice a corner chui thazet cho Gabriel chon alo tau koi zewa geu kare satan atok chia olsam takin ani hian atau luta set piece a he team hi an lo om chun zom ta zel ane minute som ni panina geu kare sa ball back thazet cho Bukayo Saka chon ti boy tu nei lem lovin boxa atlan lu puiha amai ro cho Newcastle United goalkeeper Dubravka chu apal tlang zolava Dubravka hian thatakin alo dan sak hemi nu hian geu kare sa ball back atang bokin Saka chon hun tha anei leya Dubravka bokin lo dan sak le hian ball perlet phi Leandro Trossard chon gola achuya ma se Hardman chon line train alo clear le man chi bok minute somthum pathum na velam sir train Leandro Trossard chuan Lauren abum nu in gola ball hi achui kang pheya Declan Rice an moizetin alo tau luta Sydney fain ma an hruai zui ta der ane second half a hian Arsenal team in hun tha an nei leya Waneri chu selfish lo deuh se chuan goal khung bel le thei anne geu kare sa ball pe mai se goal lut thei to mai tor chu pass du lem lovin gola achui lut lo hei hian soi zui a hlo la hle anne Barney tan hun top ma heta Edwards an free kick a trying goal a khung teuh khop maya goal ban a per deuh dop clean sheet nei thei mai Arsenal team an phuzok anne hei bakero goal dang alu bel zui talava Arsenal team hian point hum an hlo chuak ti hian table thar bera Arsenal hi Khelsoma point som ni panganen fal takin ma an hruai zui zela avan doi jok Burnley team hi Khelsoma point som nen som pasari na an oma relegation zone an lut teuh to hle Liverpool team lam point ne na changin an kingpui an mi khwal Aston Villa chu Sydney fain an ne Liverpool hi kan hriat ang khan tun hnaya an che che khop maya Premier League ka azonin trumli an tlom to ane Villa team hi tun hnaya an che tha kan ti kha an ni ya trumli azonin an chak towa inkhel ma point Aston Villa hi chakring te po an tam man hle ane inkhel bul an trana Liverpool hian game ngam zokin goal shot po tum som paruk an nei ya ball position ai ro an in tluk na chen te po aum thayang chu atirama tum dang ang bokin Liverpool team an tal boya minute somni na Morgan Rogers sun hun thra nei nga len mol velam sir tanga ball atan lu puing gola achui chu goal ban aper dop maya Liverpool team an him shram minute somthum pakwana medication dinglam atang goal shot aron nei le thuta Mamardas Village on alo dang per zewa goal ban aper dop zoi bok Liverpool team heng goal an chhuwa teuh thin hle hemi nu lokhian Aston Villa tlar hnunglam antal boya Sobos lai chon ball hi chu second ti boy tu anei to lo amai ro chu gola achui hi a ho angreng khop maya goalkeeper Martinez chu ava pass tur tepo kan ti thayang chu Liverpool tan chon uyom tak tur ane minute somni panhina Mo Salah le Gravenberch te thora sengin McAllister chon hun tha anei teuh khop maya Mase Martinez bokin thatakin alo dan sakle ane Mase Martinez si ache sual tange he ya minute somni pangana ani hi che sualin haulam takin ball ape chuaka Salah chon a ball pe choi gola ron chui zui nga len Liverpool tan a goal zanni somngana aron khonga
Aston Villa goalkeeper Martinez in assist tha angreng khop mai minute songa pariat na McAllister chuan alaya ding Gravenberch chu ball pa apepheya ani hian tlan lu puyen gola achui ta thut mai deflect omzevin gola alut moi khop maya liam wanga aron comeback na goal hi aron khung ta ngal ane hemi nuwa hian team pahni te in Norton le viewma se goal dang alubel zui talawa Liverpool hian point hum an lo chuak Liverpool hi soita kang han table pasari na tanghen Kelsoma point som pariat nen pathum na anin suan chho nga la Villa lam ero point som panga nen som pakhat na an chok thung heng ho ba kain Tottenham Hotspur le Chelsea te in machona Chelsea lam avan Mizo ka antranga Tottenham Hotspur hi sikhat fa in an ne he in khela hian Tottenham Hotspur lam hian goal shot tum thum an ne ya Chelsea lam hian goal shot tum som panga nei thungen in khel pumpui thera po Chelsea hian an ngam hle he in khela goal chun hi minute som thum palina Caicedo thora tanghen Jo Pedro chuilu ania Caicedo hian athok rim kan ti thayang chuti rol hin Spurs lar nunglam antal boy le te po ati thei hialang chu hemi nu po hian Chelsea team hian Jo Pedro mangin hun tha an nei le nuala free chance kan hanti angchi kha trum thum vel a machona a pet goal lo vek Jo Pedro hian be se phak lo te po kan ti thayang chu Tottenham Hotspur goalkeeper Vicario chu apal tlang zo lo vek ane goal hi khung vek se chuan hat-trick siam thei din huna ading nge amai ro chu apoi mo ber point thumero Chelsea hian an hlo chuak thung ti hian Chelsea team hi khel soma point som pasari nen parukna anin suan chawa Spurs team lam ero table tharbera hian khel soma point som pasari nen pangana an chuk thung Manchester City lam point olsam takin hne na an changa mikhol team Bournemouth chu goal thum goal khatin an hne Hein khelan Manchester City tan an goal khung khol mithuna Erling Haaland chon minute som basari na le minute som thum pathum na te goal a khunga ani ba ka Nico O'Reilly chon goal khat khung bokin Bournemouth tan Taylor Adams chon goal khat a khung ve bok ti hian table tharbera Manchester City hi Kelsoma point som pakon en pahni na an chawa Bournemouth lam chu Kelsoma point som pariat nen pahni na train palina an chuk thong Spanish La Liga lama lut vele donta ila karto pin khel monam taka table ma shoi to Real Madrid in anche that chun zomien mikhwal team Valencia chu silify ngotin ansop hein khelan Real Madrid tang Kylian Mbappe chon goal ni akhonga Bellingham le Carreras ten goal khat ve khung ve bokin silify ngothian olsam takin hne na anchang hein khelan Real Madrid tan Mbappe hian hat-trick siam theina hun tha aneya ma se penalty hi adi langain Vinicius Junior hne na pe turin atiya ma se Vini hian ati fulo angreng khop mai penalty hi achui lut lava fensen anau nomna azui ta nge ane Mbappe hi penalty pet adila a pet goal lo zui tinani so Mbappe po afel angreng khop maya hat-trick asiam theina hun tha aneya hian Vini hi akian ta tinani so ma se Vinian achui lut lawero apoi angreng khop mai tihian table tharbera Real Madrid he point som thum nen ma an hruai zui zela an hne tak Valencia lam ero relegation zone na point ko nen anom ve mek bok Barcelona lam point Real Madrid ve zel hin an kingpui an mikhol Elche chu goal thum goal khatin an hne hein khelan Barcelona tan Lamine Yamal Ferran Torres mai ba ka Marcus Rashford ten goal an khunga Elche tan Rafa Mir chun goal khat a khung ve bok tihian table tharbera Barcelona team hian point thum hlo chhuata ka wang hian kelsom pahta point som ni panga nen pahni na an oma ma hroi tu Real Madrid chu point ngain an phak lo ani Elche hi point ko Elche lam hip khel ko point som pali nen pakwa na anom ve mek bok Real Betis lam point ne na changin an king puyan mikhol Mallorca chu sithum fa in an ne hein khelan Real Betis an thiam pui pa Anthony chon minute som na le minute som thum pali na te goal a khunga ani bak en Eza Zoli chon goal khat a khung ve bok ti hian Real Betis si table tharbera point som pakwan en pangana anin suan chawa Mallorca lam ero table som pasari na omin point kwa chau an la hlo chuak ani
German Bundesliga lama po Bayern Munich in an che that an chun zom se la tu nai chawa anel pui kan ti thin ma se Alonso na chua san nuat la cheta rok mai Leverkusen chu sithum fa in an ne hein khelain Bayern Munich tan Serge Gnabry chan minute somni panga na goal akhunga minute somthum pakhat na Nicholas Jackson chun an goal ni na khung le hian lok bait chuan minute somni pathum na an lama atilut pal boka sithum fa hian olsam takin Bayern hian ne na an chang zui ta an ne ti hian table thar bera Bayern Munich he khel ko point somni pasari nen fal takin ma an shoi zui se la Leverkusen hi point som pasari nen panga na anum thong Saudi Pro League lama lut vele ta ila kartop in khel mu nam taka mashwai tu Al Nassr chon an che that chun zom se len mi khol team Al Faiha chu goal ni goal khatin an ne hein khela hian Al Nassr hian goal shot tum som pali an nei ya Faiha lam hian goal shot pot an nei ve nuala ma se Al Nassr lam awa nei zo ka an tang ta thong so yang khan hein kheli aborok atang angreng khop maya minute som pathum na Al Faiha team tan Jason John fal taka ball tlan nu puin ama an shroina goal akhonga hemi nu hian Al Nassr team tan Kingsley Coman chon an sipor aron suta ma se pom sak an nilo thong minute somthum pasari nairo goal an khung ta thawa Kingsley Coman ball pek thazet atrangen Ronaldo chu om na tur taka alo om leha a positioning athat zia alan tir le an sipur ron su tin goal khat ve vein farsa fa chon an trin zuita ane second half Al Nassr hian goal khung tumin na takin an nor leta an tlar hnung lam ero a phui lo thin angreng khop maya goal an chua teu thin khop mai ma se hun top don trepa penalty lo chuakin Cristiano Ronaldo chan penalty hi achui luta hein khela a goal ni na le goal ni goal khata an chakna goal a khung zuita ane ti hian table thar bera Al Nassr hi Kelsaria point somni pakhat nen ma an shoi zui zela an la chak vek tin ani chu Al Faiha lam ero point riat nen somna anom thong tiang Cristiano Ronaldo hian football azin konga goal zakwa somnga pani akhung tling ta der maya goal sang khat khung kin atumna konga malam apan ta zel ane US Major League Soccer lama ero Lionel Messi khelna Inter Miami chu an chak zo talova first leg ka goal thum goal khata anlo hne to Nashville chong goal ni goal khatin anlo hne hein khelai Nashville tan minute ko na samsare chon ma an shroina goal akhunga minute somni panga na Josh Bird chon an goal ni na akhung zui le Inter Miami tan minute som ko na Lionel Messi chon an sipur aron su thren ve le ya ma se goal dang lu bel zui talovin Nashville hian goal ni goal khatin hne na an chang in khela zo nu hian aggregate angin kalo chhut peka aggregate a chun Inter Miami an chung nung zo ka next round an lu te mo kan ti man peka ma se MLS lam hi kan share chianga basketball type in an local chuni hian game 3 khel alo ngai do na hein khelain Inter Miami hi chakse chuan basketball ang chi khan game thum khel ngai lavin game ni an la do na next round an lu thei tinani chu amai ro chu basketball NBA kan hanti ang chi khan an lo kala ti hian game khat ve ve an la final kan ti ang tak tak game thum na hi an khel chun zom le don ane Inter Miami le Nashville te an game thum na hi inrin ni lo tur zan dar som ne chan ve hian an khel do na achak zok zok hian next round an in pet ka yang inke result lam ka san taila football thulenga lut chho don o don trum chu Cristiano Ronaldo thu sei tang hian bul tan don ta ila Al Faiha an ne zo nu khan Ronaldo chuan media ten an zo na chu achanga mimal choi moina chu athil ngai poimo ber ani to lo thu asoi hemi chungchang hi Fabrizio Romano chun atar danga Cristiano Ronaldo chuan tun din munain mimal choi moina tei chu kanga to khop maya kama mo bel to lovin ka shria kala dong le ni te chuanin thil lomom aniang chu amai ro chu mimal choi moina ya ka du zok chu team tana hlotlin na chan ania chung zinga chuan Saudi Pro League no moi choi hi ka thil chak ber ani nge chumi ti thei tur chun thei top kan chua do na malampo kan pan thavia win ka shebok season kan man dan alomom emema season top po
Saudi Pro League no moinin kan khar thei nge ka be sei tin asoi Barcelona legend Eric Abidal point thuthar aron neya Lamine Yamal chu aron khak zau mai Eric Abidal chuan Lionel Messi kan ria anga Lamine Yamal po kan reboke theina sang tak nei ve an niya Messi chu ani turang ani towa Yamal ero alani lem lo ani Lamine Yamal hian idol Lionel Messi ti dan te hi aziranga in karia a Messi kha player tong tam lo tak ania in khel ma phei chuan an tumpui tur te soi se langkha atingai lem lo ani Lamine Yamal ero atong du barbar khop maya apmoi hi char theilo khopin atong du emem ani tumpui te lo ti vak ang chi te thil tu lo tak ania Messi ero an tumpui te khan an ron soi sel thina ma se achang let ve ngai lova field chunga goal mangin achang let mai thin ane chu Lamine Yamal point azir ve nga in karia a tu nang reng ani hi chuanin ama volet tu ala tam don chau ane trong tam lo se field chunga a that zia chulan tir mai se ke chun tha ka ti hin Eric Abidal chuan asoi Real Madrid coach Xabi Alonso po Golden Boot don thei tuma thei top chua chaumek Mbappe and Vinicius Jr. penalty aken chungchang an zona chu achanga Xabi Alonso chuan Mbappe hi aron lutir atang khan athadje kan ria a thadje hi kan mu bel chauta zel ane chu leadership anei na hi ania chu kha game apo alantir ane Vinian apet goal le goal lo chungchang soi katum lova ma se team khai pa ani sia chu Mbappe khan alantir chiang hle ane hat-trick siam theidin huna adin lai poi hin a teammate Vinicius Jr. Tan penalty alakian thei ania kha khan rilru athadzia le shroi tu tha ani zia alantir chiang hle ani ti yin Xabi Alonso chuan Mbappe chungchang hi asoi Arne Slot point thu thar aron neya Aston Villa team an hne nu khan an supporters te chunga alom thu asoi Arne Slot chuan tam tak chuni se Premier League ka tumli kan chak lo towa fans te hian min lompo karing to lo ani amai ro chu Liverpool tran tu te ro thil dang hlak an niya kha game a po khan min ron tro yom tha emema in soi sen lampang hoi zong poi min aw khum lem lo ani chu thil ro pui tak ania keini lamtan po hun tha awm thei pha ani team te hian in fans te hi anza emema chutiang chia chuan keini lampoin chu kan lan tir ta ani an lom na kan thlen le thei hi kan lom emema thil har satak kan paltlang towa kan ma chon le turte tha tin soima se kan ron chak le to alom malam kan pan ze lang tin asoi zui bok Manchester United lampoin TBR football in atarlan danin ma gai chu senglu andu thu an soi vele ta Liverpool le Real Madrid te chu makhalin transfer kongka lo in hong tura free transfer a senglu antum thu an soi gai hi season kalmek atop huna free transfer in adu berten an senglu theido na United team lampo anron lang vele tachat ane football pandit na thokmek Gary Neville point thu thar aron neya Neville chon tun din huna Arsenal team chu champion thei tura hun tha an nei thu le Liverpool team tang thei om chun chu Liverpool chau ni to a hriat thu asoi Gary Neville chuan Arsenal team kaldan hi han enta ila champion tour kaldan ang chi ane season liamta ang mai khanin an tha emema chuti rualin season liamta ai po khan an tha dai to zok ane dang thei tur anom lo ani chho ber maya an chak chho mol maya hei hi champion kong dik tak chu ane tun din huna hian anni dang thei om chun chu Liverpool an niya anin tumle hun tura Liverpool hian an hne thei ani chuan an lapot thla thein karinga ma sen chak lo ani ngat chuan Arsenal team champion kuma kan puang thei tong ti hin asoi Liverpool defender Virgil van Dijk po aron tong chuak ve tange nge ya Wayne Rooney chu natakin aron khak Brentford laka anchak lo nu khan Wayne Rooney chon Liverpool team player poimo Mo Salah le Van Dijk ta chu an that tok lo thu le ben sa thu to turnia a hriat thu asoi ani kha hemi chungchang hen Van Dijk chu ron tong chuakin Van Dijk chuan tun din hmuna chung kan thadzia a hmule toin karinga Salah point goals ani somnga akhung king ta der ane
chu mai ba ka kan team tang kan thajje kan lan tir chho zela Wayne Rooney hi kan za MMA ani hi football legend ani ya chuti rual chon ani tong hian in hriat kan nei ve tho ani football player zinga chon that cheber tia hriat ani reng to do na football khel a chaw san ma chan po a that chiat wang chau ani tuna aum dan te le a pian phung te kan hre ve veka that chiat wang dik tak ani ti hian Van Dijk chon Rooney chungchang hi aron soi ve khau mai Liverpool lampoi ni zang khan thu thar an neya transfer kong ka loin hong le tura antler hnung lam thuam chak an tum na konga Sven Botman chu senglu an tum thu an puanga Newcastle United tana khel na mun chang tam to lo em mai hi senglu an tum tur thu an ti chiang ni in alang tatlat mai hemi chungchang hi ni zang khan team tok chun an tar danga Liverpool hian an senglu thut ani poin thilmak ani lo turangai ani Bayern Munich striker Harry Kane point ni zang khan thu thar aneya German media ten antarlan dan chuan tundin huna Barcelona pan turin thutluk na siam apoi tilonin an soi tatlat maya season tharlo turatan Robert Lewandowski mun rok lo khatu tura Barca hian ani hi senglu antuma Harry Kane pohian poi atilem lonin an soi tlat mai tundin huna Harry Kane hlut na hi Euro makta doi samruk panga ven ni hin alanga Barca hian an senglu thut ani pohin thilmak ani arinom lo chawtran ta khop mai ole khate chin hatun trumatan ni mai se thlir tu te ka channel min ngai lut saka in chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lo ma han tan min han lak pui le ula thungai nom tak te nen kanin mu chho le zel don nia